Itatoka kena may bayratun na ipai Helen nambog na ni ko tuisi VTFM 92.2 FM kami tangay katsi weekend ni sa sibital tonga weekend na walu en rosul ko 5 miniti en nanda ave ngarabich ko nambongi ni ko na wasini ngona ni mbongi keiko and sa para matsat ko ni ngona buko ni ken na rongo bagi weekend en don nanda Sere bombota ni may bonga bo tinga en salika kamureki ngona VTFM en nambongi ndai bunga era sarunga talbenga na sergo ya bunga na Sere era ya do timai na era batangi tegiti ko ir na dombuli Sere na ngonongo totolo tiko na nandra santa mbuta en nandra account en YouTube na ngonongo ya mbera tiko na nandra mbuta mai en selika kamburaki isen station ni rua ya ndaba wina chunga vira ni rato mana chunga na nandra talent rani andu abasia butu ni banana na besinga pambola chunga ni berto ni lalangor ni lendua nangobu isa imbola binaka tadingu na pale buna sema taltonga me nandi en buku ni angarabita bimbeka si tomba ngai vale ngori sabane ni bina taltonga ni binanga ni senga ni univo muri to ko suma ni sini kwa baki na be isera bola bonua dombola binaka mai nakarambo may batu roba nakarambo may batu roba na mbo bina likua mbo bina katau tubeta wina kelo ndo mbo bina tanga bina bale bina siama dal tanga may na wasini ngono binango kalabeti roko ndo mbo bina na siama sumigor metelomba bini tasiri wamembinga ina matu bale na sikon na tuindali na mbongi niko lidia mbamba kumbau ndo mbo bina na korongor may mundu may koro may lumay biti fakina bi salamasi mbo bina na vale bina siamo to mai kele nindomo do mbole bina mai nandi back road en na mo do siamo taltonga mai na ke na mai sa mai bonga bo tegikina se nda mai rongo da tarma dekina ndore Sere bo bota ni se sanga ni chuko bikito ndone ken labe ya da bo bina chuko ni mai sule taltunga na nona vi abandonui nona vi to ko ningo Paradise Beverages rawa ni nda na mai rongo da tukina nonda Sere en mbongi ndai Paradise Beverages Tribe New Loki neken na buna bito ko ni chika na mbongi kwa kini si mere marama ndo mbula binaka arna yanra wakini bito sefa tandulala malo mbula bras wakina be Luisa toka lau bono Sere ndo mbula binaka mai esa savara na mbongi ndai wakina be kavi nga kijo mengene ni mai goringa mai longani sembi na mbongi ndai Wayne mbani dhakau do mbule bina taltunga na sema taltuma ina mbongi ndai bina wale buna buku ni na mundo sema toka mengori bina wale butau wakina be mbuna taka do mbule binaka na sema toka mengori mai VCC mai bunda na mbongi ni kuwa wakina be kemini talanga ni toka ni sa sema toka mai na mwana libuliba na budi kena bonga bote kibikenda na nonda Sere na mbongi ndai wadu na kina be Paradise Beverages na buku na be tokoni na mbongi ni kuwa sara dhakau mbule binaka mai Queensland na mbongi bina ni kuwa wakina be kitchen torda rosa tiki be ocho ngasi ndulaki ngor me meka de bagitale akeneta aratule mbule binaka mai ngalo mai serua mbule binaka wakina be meli ndembalebo mai lekutu mai mbua na mbongi ndai nonda Sere Vou na mai bonga teki chuka weekenda na mbongi ndai na ndonga na Sere na dana chukuna vinguba bakadaba artulangata na ilalawa na the West Fiji endaro ngata sarmanda na ndomanroto na ilalawgo na buguni Sergo wani sabota ichuka nikida be kemnikede na itokani ni sema to mengore na buguni anrambonge Wambibi kemdona yan rambong itongori main na ichuku ni kompol wakina nonra ichuku tulan natural na prime minister ng bongin dinay. Ya bambol talchen ngor bi meli an dembalebu mbole binaka may nganga may lekutu may mbua bakina Simone rangani dembole binaka may nambo binani ko egi
en taito ndo mbule binaka na rambo kichame ngor mai Rotorua mai New Zealand Wesley dhaka Seraki ndo mbule binaka mengine ni mga kina be boy na wange ni mataka sianganga ngonga mai lomoloma sianganga meiba ngarni bal ndo mbule binaka mai singa toka mabua mai na Valley Road ngori wakini be kadharaini tambo noka ndo mbule binaka mengine ni mga kina ngori be tiri ki mesake marida rosa udoko ndo mbule binaka bidabale buma na buno musema talta mengoro ni mngani be mela rosa udoko na ngole tiko mai suba na mbongi ni kuwa ka baka mbimbinga ve kemdo na lot 25 dhakambo road ngori mai no sorry sabaka lia limi wando mbole binaka wakiri be kavinga tamai lemba tambua ndo mbole binaka wo tainga be Kristiana mbua senga miliana tinai munra wa mimbinga be namuni ulumo tongoro ni mai lemba tambua na mbongi ndai Peter Horace Junior mbole binaka tau isa kemuninga na ratu sema chunga ni ngori mai vaima rarotonga ena yatukuka ena mbongi binani kwa wani ni binata ni nabuni ngarabi tabi roko ratu pita bira wale utau wakir bi edi wimbureta ndo mbole binaka mai nani misangor be tux rambidi mai lambasa ena mbongi ndai Ezrami wanga yawa ndo binaka be kemdonga na rambongi chungore na Fiji Airways Academy o sikeli ratu lebu ela lebani reitivi KSC rena mbongi ndai sobakalia limiba mbole binaka ayo yuko sege ba mbolo mtanga miki sobakalia wakira be kai wonwa ndo mbole binaka kidi simere marama ndo mbole binaka menge na nimingani mai tamabua be yartonga na group 4 ba mibinga be turanga tau kalabeti lagi etu ibiani ndo mbole binaka tau wakira be tiko mai lepano ningyo mbole binaka bina walebu sa ngarabital toka na tabingo ngendagay siya motok nga may na messenger ni VTFM like takarona page gori o chinga ngay wala le tamay kinumbina numi kaya ngune ngoro chiko siya dabanga na tabing karamo chiko ng bugini kwa normo be siya motok ne reni ma buni masin mbole binaka na tambaga daka o wais nga binoni chukani tambaga daka buninda kwa sabakalia limiba wakil makereta rasa utambua mbole binaka may nandera sabenada na riba ndo mbole binaka mai moto marinitawa me botei mandana sergo ribe ya kemdo nan raibo ni lori ni andobu sabenada ki nawanga ke mboti na mbongi binaka dikwa sani lewa ndo mbole binaka borte tingangor megi nani mikire birike dine leo ni rati kongo isamo abina ni michika ni lesia na lewa batu ya lomanitao ni apia mai samoa isimeli lewu mata ndo mbole binaka mai ndreketi mazuata mbole binaka tau yan rambongi chunga onawi lala en fabi mone ngeleza ndo mbole binaka mengi nani mingali kirengor na korni buli lotu mai nda buli lebu en mbure tobata ai bone ndivira chini bike mdau chona ratu bakina be mengi nani mingali kirengor be kesaya o lusa rosi bulou ki ratu suka neivalu en mbongi binaka dikuwa Waisia bushanti ndo mbole binaka sasara chunga ni mai sabu SBK pet ndo mbole binaka baki mili simano zola bina wale bina semo chunga mai sambeto mili bina wale bina beka wite kital tonga mena mbogini ko tomasi ngali balu ndo mbole binaka mai nabua waki na migrate sin mbonu mbole binaka matagali mereka ni mikira sara chunga nabono baturango mato dozau na mbogini ko Esa bay roma ka chiga bikenda na nonda Sere Vou abang bula tal chuga ningo riwe migrate sin bonu matangali magana numike chiga na ngono baturango matododau na malata mai telebu kay mbuza lebu may nakoro tubu may rabu walenga na rabu ka wanga gurbe na kas Johnny Thomas diriki asawa binabale bingarami sa mutunga ni may Haba City may Sydney ay bula binaka na wale bu Johnny Thomas diriki asawa kali nga kijo Bilimingani kina mwa pick up tunga ngori Salimar Street ngori may rewasay Elena Buruna ng bula binaka
Mengei nanimingani kile berto na staff ni Value City maila mi olena nga era buli bina ni michumena mbogini ndai. What's an FJ? Buli bina ka may mbaba kini bitina ikels buli bina ka may ruku tubaka estate wadu ni bina tungaini ya wadu ni bina tungani bikem do tini ikels wakin bi manda ulako tu buli bina ka. En ani buli bina ka tau wakin bi wax tau may peau tu buli bina ka turagambete bina bale bina vaduru tuk may nambo bina ni kuwa o watay nga be ira na geng ni matani singa tabu barbecue chuko kina volte ki roro wa mateni en wasa namba 5 en bolo tugori may makoye wakina be ni milote ratundina mule bina kase bina bole bina sema tantoka me nambo ni kuwa mgina ni mingani ki be niko ke mali may namboro nambo ni ndai lelai ni mbure seini mule bina ka wakina be yesera matiawa ndo mule bina ka araw ni botenga urata sabu-sabu na matubale ni timo di natila urata may sabu-sabu wakin na beikale si nangi vitu do mbole binaka binabole bina semo chukmay na wasiningo na binango sabane ni binatal tunga ni bikem do we nambongi ni kuwa wakin beika na mundo semo chumugo marama musika ngori da bali songo mata wilebu wote chingani ngo rendin tala tambadaga kona law isa bina bali bu renjini na semo tal tonga me nambo bina ni kuwa abon ni bina ate ni birna marama na so marama na boko ni musu ba de richu gori na bali songo gori me mata wilebu na mbongi ni kuwa lebs galo may wasa ndo muna binaka lebs galo may wasa lolo matuyeni bina balebu sketch rock ndo muna binaka binanimicha bi Freddy Olina mama Ben Keipate may dalia may nabua jen bole ataki mbureta ndo muna binaka na bubale na bole taki mbureta na bulwa mbureta may obolau ndo muna binaka may mbureta gori may obolau salo matal tingeni go membatiki salo matini gori bikem do membureta kem do lana yobi mesulame mbose na iwalu do mbole binaka may Shepperton mbole binaka bakit bi mataki asinati ndomo do mbole binaka inona hall merbote ngaki na leni koro ay ndaku lo oneata na bital talatal nga be yirtu na lesilo toka bina bale bu nate wakina be Ezrami wanga ya wando mbole binaka bote nga be kipto den rambo gichango Refugee Airways Academy yosikeli ratulevo ela levani Ray TV ke esira na wanga levo kalau modal tungani go ribe sira nambo binani kuwa bakina isabe na ribo ndo mbole binaka binabalebu na sema to mai reni ma mbuni masi ndo mbole binaka mgina ni mngaki na timu kambara na kirikiti na final ke suba ni mataka gitu namaki totoka na gitu di kambara ni sini korto na ngutura nga matagali Ruben Thon mbole binaka mgina ni mngani kire chueli wataki rupeni so sengo na tingangori korodiri Ai, ratai. Toka gue. VTFM 92.2 Ela toka. Hai, ovuki koya, sama vimo kutale. Laiwa, koni kau itaka, esang ni nondar bisnisi. Ya nona, koya lewano wetina. Namulti koya, laiwa tu yanyi. Kuani ovaka taramela kusiviti. Wakina bi cerita ni kainona mbole binaka. Domestic Violence 24-hour helpline and nandua 5 Saiva Ono, se free child helpline and nandua tolu. Nani mga kinangori eroni cerita ni kainona na LT 5908 ambongin nende metabiuni andi kabeni masi toka langi ndo mbole binaka mbole binaka tau me nani mga kina nakandrunru melekutu membua andi kabeni bina bale bina siya machumai memsi nangarase mbole binaka mga nani mga bira tim ni Ratu Apenisa Memorial School na nonrawini manaraka biya na sigani kuwa kilisi mera marama ndo mbole binaka serengori Hawaii mgena ni mikina Hawaii lelai wa mimi ngaberto na mada karasini wakina ve sarada kau ndo mbole binaka leni korme lawaki tailewo bena ni michiga ni Melanie mai Queensland andi kabeni masi toka langi ndo mbole binaka mai nakanrunru lekutu mai mbua wakina vitevita na Ratu Thandre mbole binaka osia sanaila tanyala pambola tunga ni oloni ma Tasmania ena mbongi binani kuwa SM tu singa mbole binaka megina ni mngaki na orto na sosia kono tsango melambasa o na sebu Selina vani ana ju apa Mary K tu singa reni mambuini masi mbole binaka na under 16 leline na ndrau sote kesi la central
ni mataka. Wanu ni binaka teni bertona timu ni under 16 ni Lelin. Wanu ni binaka teni be timu kede. Na baita bichuko timu menda buile bwe. Mbatimbawa ndo mula binaka la mani koranga mena soki muala. Lau bambibinga na matubale mai vei tai. Vei momo dhama ke anongumbui serwo ya mbatule. Na mbungi ndai. Ema unga ndo mula binaka na ni mga kina kwa Riverside. No sorry. Oliver, Lucy kay namondo talebo. Pate Dex de wala ndo mula binaka may winandi korwa lau da konrobe kero to geng may tobata. Hiyo liku ndo mula binaka may anakandundu leku tumbua. Sabi na na riba na bale na sema chuma melo toka menengangi ni suka. Sireli buni wanga ndo mula binaka mingina ni mga kina wataibe it's na Sere kei na hanis lewa erasongotiko. Kilikali house bako sibinga be ratu keni korbatu na maka may nandi. Marida rosau doko ndo mula binaka botinga bi migrate sinu suinimbon mbulewa ngera salalo motea ni bero na marama. Tamai seta ndo mula binaka talanga na sema chumingori Baghdad Iraki Corporal na lubula baki na Corporal Kele Banua ke kemdo na lingani wau o piti takumbu so private ndelai ke private na moro baka talaki na ira nangwane ni lutu waini buka na itasiri ya liku bule binaka mai votu ale kutumbua wakina bula talanga urata sabsabu mena no mitalanga kina oke mdo nga mai sabsabu ndo sana no mitinga na ya kama sabsabu na bale busera na sema chukma na mbongi ndai kalesi nangi ya vitu ndo bule binaka malondi me bota itunga berto na musu kolo manikoro litia bono wale ke Luciana Chinai Malea rondo waga madakarsini tinai mek de bole bina kama naisonga ba unrabo telebu soso uni sosya kona chikango rima Riverside ba niko na sau Williame moditi itumba ay sabi na da musunran ndo bole bina ka yan rambong itunga ni kuwa misina toka Valley Road rina turanga ide ndo bole bina kama ndelebu na may naitasi may atebiuni ya sama da botaki na kena rongo dinanta Sere Vou wanu na kina bei Paradise Beverages na buno ni bito kone na mbongi ni kuwa wambula chika ni utuati ni wambula bi leps ngalo mai wasa sere ngor mege botai tunga bei seilosi eminralawa mai na loloa makoro na mbongi ni kuwa na wale buna semo chumai na mbongi ndai sana mai da botaki na nandangauna ni kena rongo dinanta Sere Vou da bana mate na buni ken rongo na nondi tal no la sa na mbongi ndai Aporo binaka na mbungi ni kwa Paradise Beverages na buno na bitoko ni yani kena rongo di weekend na Sere Vou daga ibe start tal chuka na kabi ni singa moniti mayengo ni toka ni mak na makai ni na nondaru ngau na